Welcome to the Educational Camp Come Counseling Session by Enviro Skills Academy, providing 100% international placement. We are offering scholarship to students getting on the spot registration. So please join us on the 8th and 9th of May 2024. Awakening India Movement AIM kabadai kaseng Tremon ngubah haka pratari ujemang arja arpsau kalapan Jingpynshai na ka Sorkar Halor ka Jingpynbor jong kaya ki pajba ban Shim ya ka COVID vaccine klam dadon kanu ka Jingpyntim. Habakran sikilat patay kubor na kalyang chairman uba Pynshai lang marbanyang ulaong. Bakani ka jingle jong ka Sorkar ban Pynbor ya ki pajba ban Shim ya ka COVID vaccine kala pensa dom ya ki babun bat ongru babun ki briu ki yapno bat donru ki basakta na ka daw jong niu dawai. Nalor kata ulaong ru baka Sorkar kariban Shim ya ki jingket clear lada don ki basakta bat ban airu ya ka bailot kesan si ki briu ki bayap na ka daw jong niu dawai. Ila persang membuat beniak Halor ke India. Dalam kerja seni pada bulan April, bulan Yong di dalam Dewan Nukul Hyderabad. Dewan Nukul Hyderabad banti beniak balai yang kepada Sorkar dan mempawi ini ke berkhoi. Tinggi semua berang bah kejingnya jauh Sorkar. Ban Pynbor yang pada muda lalu ban ongba no side effect for COVID vaccination kani kawan rak yang Jingpynbor yang pada nong sunang. Lalu kira apa kejelang jauh lain. Kipai bagi jangan ikut semua tu show. Lalu mengapa we are living in a dark. Ini halor ka jingdom jangan ke selapar thay. Ngintip show kaya kita COVID vaccination dan ngintip show kaya kita di medical intervention di bawah Sorkar jela ka pendekam. Hendrai kami kaya berkhaya bawah Sorkar jela ka warna tak ka jingdom ini kipai ba bon kipai ba nang song ka jela Meghalaya. Ada kipai na domestic workers, ada kipai ki government servants, ada kipai ha baro ki nang song magawan mapi baro khoi. Ngintip show nama balai ka Sorkar jela dan ka Sorkar India bro kawai ka penlomi kipai ba bagi halor ka jingdom hang ne hasla pathai klam depan ra yang ka public notice ha bro khoi kelen sodom. Nila ji kelen sodom bro khoi ki bentara ni pai ha ka bidei ba nakalian ka Indian Bar Association. Ka Indian Bar Association kadai kawai na pen ki association jong ki lawyer kabel ko hari India bro kawai ki balai ki kersan ya ka awaken India movement ba hamne ni sotu menta balana ka Sorkar ko amba ondan ni ka side effect ka Sorkar namni chikma kre ka jingba kri balana jaba ki don ki brave ki bayat ko halo ka COVID vaccination ka Sorkar kaliban ayat compensation. Kaliban ayat compensation nama balai na kalian jong ka awaken India movement ka depan bu yang ka jingtop siapa ka Supreme Court ba ka Supreme Court la yang ni bentar bagi hamba semua Pynshai bagi Sorkar namni syakmat ya kita ki breu ki bala yapno Allah ke jingsim ya ke COVID vaccination kini men claim compensation bagi ke berkhoi yang bana kalian jong ka awaken India movement ke Singapore bagi nemdai bersah ko umdom nama compensation kali for side effects of vaccination. Giaran Pynshai biru bagi ka COVID vaccination kadang ni ka side effect ke bajur ha gini kisni ki bamuta. Inumlah mencuba mencupai kai batang kadaw bangi ay vaksin ni susngap no. Namangi iba kejingyak jung kibriu manna kesni kadal. Hakalek sodong jong dari India batang gila jiyo sel bagitu ki bayat yang ka positive COVID positive. Kila boy ka tilak nu ko dari India pro boy. Kadang ini kel leh ko jela jeni mentang ina hapan pan yang clarification na ko Sorkar jela. Ni hapan pan yang Jingpynshai kat nomor ki baladep panyak no halor kejing ai COVID vaccine bagi kita ro ki bayar COVID positive kani ka force vaccination kum ongno nanu kisnem ki baladep no ngila jiyo sngo biro pa Sorkar kala ji force par ka pori pa ba ki chi bi COVID vaccination ka COVID vaccination hakini kisni pamtang ni ipat pa kawan ra pa kejingya kejingya jong ki babun ki brio hakal lang sodong jukari India kolong na kisni syakasni ni jiyo skau mata di pada kiyo e jimpang stroke, kiyo e blood pressure, kiyo e kini ki abdominal pain, nanta kiyo e kini ka jimpang ha ki babun ki benta kamtang ho ada ni kren lei ka blood pressure ka stroke ka heart attack mata ki bawan hai ki pada. Nama pulai anda hadir bagi siap tidak banjir yang dengan COVID vaccine. Oi, ni numah orang bamangi ni kren ni report ni doktor, ni ki doktor and they get social activists and they can not about awakening the movement. Habar ko India kadang ni kot ki doctor, kadang ki lawyer, kadang ki scientist, kadang ki professor, kadang ki social worker.
ka Awaken India movement. Awaken India movement ko bangitip hero ba balay ka bangi haban kran mata ada ni phai Halor ka jingkran ka banagalian jong minister, health minister jong ka Sorkar jela juni ikong amparin lendo na kaborom ngi hakini kendiat singi ila upa ba no side effect of COVID vaccination reported in state. Kemudian kamdan ka side effect jong ka COVID vaccination. Kai kita ka side effect. Jadi mensutu ba ka side effect kini ka bawan kita ya ka mek ka phat juni priyo. Andai na kalian jong ka Sorkar jela ne kumjuro ada ko Sorkar India hi pro koi ngi padu prime minister Narendra Modi uladem all hero no side effect for COVID vaccination. Iklan official bagi pensenor sa Sorkar jela baladan na kalian jong ka health and family welfare. Lani lembaga ka Sorkar jela lembaga minister of in charge of the health department. Ikong amparin lendo imlah Pynshai sipat ba kan mau pa nang ni syutma na kalian juga Awaken India movement kan hapan le ya kapitan dan kam bala de ban pha da no jing tho support ka Supreme Court ani cha Sorkar jela ni Sorkar India pro way in hapan le ya kapitan dan kam namar balai ka ni ke jingma ka bakrau chu tak ban ra ikhlung kena namar ni I bagi ikhlung kena mentaro hapo ki school ki joki ki shawan ra ya kenika medical intervention ka medical intervention ke bawan ko ki school mentaro ngimtip mana nah takadaw ni Siltu Shai baka Sorkar India kumju baka Sorkar jela neki Sorkar juga jela paper na ki force ki pat ba ban pendan kam ye kini ki medical intervention kata kamot kalong ke criminals. It's a crime for the public concern of the state of the Indian of the nation. Kata kadai ke before ki mangihapan Siltu Shai baka Sorkar mentahir ke jingle jong Sorkar India berkoi menta kadai ke criminals of Indian citizens ke criminals kalau ke bukan ke bama penting bah harus kata ni dia segala penting ni dipakai buncai criminals. Hendrai mentah ke jumlah jam Sorkar berwarna ini ke forced vaccination. Kalau ke crime ban penyak lo apa di Hebrew. Balai yang hampir penyak lo di Hebrew. Hatung ini ki ai mengi. Hatung ini Hebrew. Ini ki marah dari ki marah ini beram JM. Kini ki ai baru kai ki bana kalian jong ke Shim jong ke Sorkar. Lalu ngikir ke Sorkar berokoi, ngimla orang bapak Sorkar jela ke Sorkar India ni muka ngikir dia ke Sorkar ini berokoi. Namar mama bermapi ngide ki brio, ki balok ki nong ngide mangi ki budget, bagi ngide mangi ki ba habende ekor nono ke betang bokong sa amdan mana balak perempuan. Dia hanya kapor masuk betang ba, kali ngide betang bagi haban semutu Shai, banda kalian jauh ke Awaken India movement, di haban persiapan si kipai ba nong ba, nginum dia belum bercukur nak tang hablen jungi. Inumlah bersyukur nak tak boleh jogi gini ke berkuat pakai ke bak Sorkar ke Shim terhadap Shim kia nang ni syakma dan bahan Shim dikilat teliti kumno berwarna ke jingira ke vaccination ke di kawai kita berkonsan uno MLA local MLA jong uno ke constituency unhapan Shim ke jinggit klik mentah balai ban yedai kipat ba kamtam gitu kipat ba ki balama ya ke jingiak lo kajing doma kajoki na kajong kajini menta na kada wajib ayam ni vaksin menta kadai ke ko fakta bana kalian jung MNA un hapan Shim tiaban na buta barwanra kajing yeda ba kipat ng sosong kinum dai berdum sim ni shikma na balai ngira em no kombo ki beriu ki em ka chaka ka badu